Ki Noyalam ke Kongres ha Meghalaya kila ujor da ke FIR Sadar Police Station Persha yu Roni Rani uba penya ya ke YouTube channel ke jing shisha halor ke jing keno bola penja burom yu Presiden ke MPCC ban MP Barim uba Vincent H Pala ka Presiden jangka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee ke Kong Joblin Shila kalaong baha ke video YouTube lapindon kam ni kikintin bian ban penja burom yu ba pala da ke bakhot yu kumubsen ban utliam ke Kongres kala penpaw ke jing smokia bakani ke jing le ke jia ha ke por election bat kala ban kta ye ke jing yad ben jong ke jing lap election unong ya saj an ba kin pam karling do ulo ong ba ke FIR kalong persha ye ke video ke bagran persha yu ba Vincent H Pala bat ki we kinong yalam Kongres ke seng kala ya kendu ru yu SP ke East Khasi Hills ban kerpat ba ka an kan le ke badan kam halor kan ye ka kam Mr. Ronnie Rani through a channel Kajing Shisha Truth, yeah, defaming Bapala, our president, and our ex-MP. So we just came to file a case against him. He was defaming and talking derogatory, passing derogatory remarks against him, calling him a snake and a leech. So we strongly condemn this, and we have just come to file an FIR. Ka seng Meghalaya Pradesh Mahila Congress ma ting sosi ke ba ini ba Roni Rani ngi kata ka YouTube ni kendit bangi tai ba Roni Rani ikren long ikren persya ikren ben ka Congress kemudian tang ka Congress as a party as a whole ikren ru ya ki leaders jungi ki leaders ba don menta bat khamtam ki bam don chu bat ngiru ki keren te ki penan kami kitin ki bangim sutenat ken kumi ba pala mo klem tip aka ki kno lai puja lai purkom te i ong hala bede sen ude tau klem long kum kita jai kenten ken mo kumangi para kasi gin ya krit para kasi te mi hat ken sutenat ken te de idon personal grudge ban no idi ban nei chin chung i le ya klen le ya khana ba ki ken bale ban le hapo ka public domain ken ya kata tengi rungi sosi ken ti ba roni rungi de itu bhang im te bitai bre itu bai idon taka channel jing penchai the truth te ngi rungi lap ya kata ka video menin ngi lap ya kata o ka jing shisha sorry ka channel the jing shisha the truth ke kot entah mungkin tho aka YouTube hoi itu jong i kata jong i hoi ini people menta ke piwan ko SP dia mentang ikwa ban ngishu kwa ngiwan chana Sadar Police Station ngiwan file kaki santai tingi shua ni kendoi bagi di yang fight dengan mata KR SP hapo Sadar la fight KR kata oh em kalau tinggi nomor ba nagaleng ke tinggi te hadin bagi i ketuka video isukia halor ba kecing sya defame kecing sya kelemaran kecing keren bla kamta me ni concern nomor ba lara kade ke normal time kam delay kade ka por election ki briu ki bashim kabu por election ki babun ke ka ba ni file mata ke ya kani ke ba ni file persya ya kani ka channel the truth kecing sya halor ka ukumi ka video ke ba kerting statement against Congress candidate Vincent Pala by election 26. Kita ketika tinggal file apa Sadar Station nak kita persya kemudian ketuka channel berketuka video. Di isuan itu SP mata kalau bang ikwa ini bagi follow up di kam kenapa kepada ke kam nak kalau kecil nak juga kamram nak kita persya ini video. Nomor ba banchu khodi ubriu ubsen khodi ubriu jlim khodi ubriu banchu difem kam loki nomor kade ka kam de ka kam ka ba ni chukot tumbar ki briu hagato ka video kuno yo Dr. Mukul kunbo yo ba sanjedas kuno yo apala kam tame apala na ka bata ka video tolong ba ki ong ba tu ki briu la pejat right ke Kongres. Bagaimana kita tahu apa yang keren tu kami nak kita percaya ke Kongres. Nak kita orang kalian ke juni sekian nak kalian ke parti. Jadi kalian ke parti tangiwan ini nak kalian juga state Mahila,
ke Shillong City juga Mahila, nakalian juga youth juga state, ngidan ru nakalian juga legal cell, ke state legal cell juga, chief legal cell juga state. Di ngiwan nak kepada ban file kini ka complain du nak kepada ba nakalian jong ka nakalian juga ke di ban sim ya ke juga kos nak kepada ban pencitom yu beriong ni ban dah nunu kam nomor ba kam tak me kumbang ong yu ba kini ka election time di kemudian ban sim kabu yu beriong kini ka pasuk ba Jemdel ya. di hari lomba nak takara orang kalian ke jumi kuat banwan syakaan nak kepada ban pencitom itu Dia jitik kita yang diberi hari dalam kita ke itu yang baru ni Rani. Nomor hak itu ka channel juga YouTube channel juga tu bag Roni Rani. Tehre nak tahu sah nu ngimti itu re. Dekat jikaran cuma kalau lomba is exaggerate yang bubun di nak terau nak lagi tinggi. Longim dah setengah dek ke ba. yang SP wa asram Nak lagi tu SP ulong ba nak lagi SP ulong ba. Tu lagi ke ba dengan gila ya ke kam di lomba kaan ken basai kaan. Jadi kalian ke cuni ru haji siang ngim dah kuai ban pen serius ke kam. Andre lomba nak kalian ke cuni ke lomba kumbang oi pi radai ke normal time kam lele. Kini ke for election. Diberi dia for election. Kini ke jiksim tak ke jiksim kabu. Kita ke kalian. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.